policy and administrative reforms which are targeted at lowering the cost of construction and improving accessibility of affordable mortgages will be given first priority. Mabura ma Jamhuri Day mweri muhituku President akianirira gutigirira o Kenya yahota kwigira na kimamo kiega o hamwe na kunina icagiri ithiete na mbere na kuongerereka bururi-ini. Miario no nenyititwo mbaru ni minista wa ukui na waki James Macharia akiranira mifango ya thirikari ya gwaka nyumba milioni 1. Yes, the manifesto of this government talked about 500,000 units, but we are stretching that target to say we need even 1 million houses, because as of now, the cumulative deficit is 1.85 million houses. No ona kuri uguo, fata wa nyumba thiini wa Nairobi ni munene kuri nyumba icio na hakagia fata wa kwaria na mutaaramu nigetha kumenya wega kihonia kiha kia thina uyu. Francis Kamade ni muikariri giti wa National Housing and Corporation Union na ni aratutariria ici. Nyumba iria ciagirwo ciakitwo thiini wa Kenya, thiini wa matauni-ini, urban area, ciari makiria ya nyumba 1.85 million, nyumba ta 2 million. Ni nyumba ciagirwo ciakitwo na itiakitwo. Na nikio andu aingi muno aitu maika thiini wa slums, nyumba itai na mwako uria wagirire wa umundu, no ko gutina mai, gutikinya cioro na gutikinya barabara. Tondu mundu oka thiini wa tauni ya Nairobi andiko mushara wa kiruta 10,000 kana 15, ni ekukuhe na hinya muno wa gukombora nyumba ya mahiga ya 7,000 kana 10. Oho niguo gutigirira undu uyu ndunaringa ihiga na ni wagacira hari ona makinya maria thirikari yagirirwo gukinyukia. Watara garama ya miako teo tutirari horo wa ciringi ati milioni 50 ki mathabu-ini ni makiria ya Kenya shillings 2 trillion Kenya shillings. Na icio ni mbia nyingi thirikari ya Kenya ndingihota to mena maira maingi maida gwika, kwina horo wa transport, mena horo wa education, kwina horo wa agriculture. Kugo matanya ma thirikari mana to ni manyitanane na Kenya investors, ndio tumetaga PPP, public private partnership, nigetha twanyitana hamwe thirikari eka maundu mamwe. Nawe wi mu Kenya oko wina mbia ciaku cia gwaka nyumba na ebeke ate wake nyumba, nyumba wa miaka ni gutarwo he nyumba cituragwete muthenya wa umuthi. Riu maitho mothe marorete hari thirikari ni amu imwe cia ciiraniro ciayo ni gutigirira mu Kenya wothe niegira na wikaro. Habini haka Meme TV wodoria zitagwo Jenga wa Waboi.